Shalom, selamat hari Minggu, horas mabatahaganupan, horas mahubani orang tua nami lansia, horas mahubani bapa inang, sonai homa bani niombah nami pemuda, pakon sekolah minggu, naman dihuti ibadah on bani ianan tabei. Gorani minggu tasadarion, aima minggu advent na patoluhon, topik minggu anta ay maguluh nalang martikas bani parohni Tuhan. Sadarion yadong kondo acara khusus, acara pandidian napasing bani opat halak niombah ni kuriain. Bapak inang hita ganupan, pai maipuka hita par minggu anta, diar ase pasisir hita uhurta, martonggo secara pribadi, banianan tabei, ase tondoi napasing mangurupi hita, menikmati ibadah ta sadarion, marhite saat teduh secara pribadi. Amin. Riap mah hita jongjong. Ibagas goran ni naibata, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui napasing, sitopa langit pakon tanoon. Amin. Marolop-olop, anjaha marmalas ni uhur maho borusion, ay tonggor ma, narohma ahu marianan itongah-tongah nima, nini Jehovah. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Terima kasih ma isombahkon uhur nami hubamu Tuhan, namar gogoh manramotkon rosi na pasirsirhon haluahon huben nami kuriamu. Pasu-pasu hamma hanami, bani naro hanami marsombah hubamu. Sai patotap hamma holongmu, mamasu-masu hanami haganup kuriamu. Ase marharinggason, janah marbagal, domu hubani harosuhni uhurmu. Bani napaimai mahon parohni anakmu hu duniaon. Ipuji hanami maham, marhitehonni Tuhan Yesus Kristus si paluah kanami. Amin. Hundul ma kuria. Pasir sirhita dodingta, humbani doding haleluya nomor 338 ayat 1 tambah 2 Hosiana mabai raja naro. Sombama Tuhan tarajana sangapi. Amin haleluya. Sai sombama Tuhan tarajana sangapi.
Raja naro, puang lima na tanggogo, mandoding na porsaya ganup, mega manomunomu. Doding kon hita ayat na paduahon. Hosiana mabai Raja naro, puang lima tang nagogo, mandori na borsaya ganu, mega manomunomu. Amin haleluya, say sumba ma Tuhan ta Raja na sangapin. Amin haleluya, say sumba ma Tuhan ta Raja na sangapin. Puji magorani Raja si Parmona. Amin haleluya, say sumba ma Tuhan ta Raja na sangapin. Amin haleluya, say sumba ma Tuhan ta Raja na sangapin. Riap ma hita jongjong. Martonggo mahita, sopot kon hita ma dosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata, Bapa nami pargogoh na sotarimbang, sito palangit pa kon tanoon. Nasusi doham, janah paridop ni uhur baggal, lang namin talup hanamiro hulobemu, halani buey ni dosa nami. Ay gatido hanami lang martengir ni uhur hubamu. Agepe domma ihatahon ham ben nami, ase pitaham hasa naibata nami, ulang marnaibata nalegan. Halani aido asero hanami hulobemu, matsopot kon dosa pakon panlanggaron nami. Holong ma atemu, say marpangulaki ma uhurmu mangidahan nami. Sasap hamma dosa nami, anjaha patotap hamma hopor sayaon, apa tengir ni uhur nami hubamu. Roh hanami mangindo, ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus, Tuhan jana si hopkop hanami. Amin. Tangar anjaha hapor sayai hitama hatani naibata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Agepe gerger dosa nima songon bunga ni dap-dap, lopak do bahenon ku ay songon salju. Agepe gerger songon hiau hasumba, putih do bahenonku songon kapas. Ibagas holong ni naibata, domma isasap haganup dosata. Halani ai, pataridah kon hitama tanda-tandani pargoluhan na bayu. Hasangapon ma bani naibata ibabaw. Amin. Hundul ma kuria. Pasirsir hita usir doding ta humbani doding haleluya nomor 237 ayat sada 2 pakon ayat 4 roh hamba Yesus roh hambotul. Yesus roh hambotul, dangai hatani jah.
halak naro. Ai ipalua tonduiniin, ulang bemagoin. Doding kon hata ayat na paupaton. Roh hamba Yesus, ai ulung du, uri bani halak naro, ai ipalua tundui mai, ulang bemagoi, dolos do urtai nuse, ai borse humbani dosabe, sai romahita husurgai, ai sonam doeji. Sonari masukkan tama panorang sakramen pandidion napasing. Halanyai sanggah menduding haleluya nomor 55 ayat sada pakon 2 janah bani ayat 2 roh manasyam nasihol padidihon hulobeon manduding hita. Yesus Tuhan namio, mengikut perintahmu. Roda ete-keteku, katamu sol dalanku. Nasyam masoman nasihol padidihon dakdanakon. Tangion nasyam malobe hatani Tuhan Yesus na tersurat bani Matius 20 alu ayat 10 alu dasubani ayat 20 namak katahon. Doma undos baku segala kuasa na inaguri atas apa na itanohon. Laho mahanima podai hanima masyarakat bangsa, ase gabe susian kusidia, anjaha di hanima masidia, hubagas goran ni bapa, anak apa tondui napasing. Ajari hanima masidia, makorjahon sagala nadop hutitakon banima. Bani Markus saplonom ayat saplonom ia tahun Tuhan Yesus dohoma na persaya anjaha tardidi
dapotan haluahon, tapi naso persaya hona uhumdo. Ase tona apa parentah nyaido nani dalan kononta bani panorangon. Aina terdidi ibagas goran ni Yesus, hubagas hamatian nyaido ia terdidi. Jana nadup tertanum do ia rapakonsi. Ase songon Kristus nadup pinapuho humbani namate marhiti hasangapon ni Bapani. Sonai mahita nadup terdidi mardalan ibagas golu na baru. Halani hubagas sada tondui dohita terdidi, gabe sada badan dohita ibagas Kristus. Na terdidi marulih bani hasasapan ni dosa, pakon manjalo si bere-bere ni tondui na pasing. Bani nasyam, pakon bani anak nasyam do baga-bagahin. Ay tersurat do bani Markus 10 ayat 14b dasu bani ayat 16. Paturut hanima madak danakin rohu bakku, ulang pandang hanima si dia, ay bani halak si sonindo harajaon ni naibata. Nasitong do hatakon banima, naso manjalo harajaon ni naibata songon danak, seng anjay masuk ia hujay. Jadi irohop masidia anjaha itapehon matangani bani sidia laho mamasu sidia. Anggusonai saksion na siyam mahaporsayon tain, rapakon kuriaon, riap mahita jongjong. Saksion hita mahaporsayon tain, songon na sinaksion ni haganupalak na porsaya, bani sap tanohon. Au porsaya, bani na ibata bapa, pargogo na sutarimbang, na manopalangit pakon tanohon. Au persaya bani Yesus Kristus, anak ni naibatan na sasadain, Indo Tuhanta, na nitubukon si Maria, sanganape haliaban, marhiteton duy na pasing. Na manaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Latus, iparsilangkon, mati anjay tanom, turun hunaguritoro. Mula manggulu humbani bani ari patuluhon, naik ku surga, anja hundul isyamun ni naibata bapa, pargogo na satarimbangin, hunjay maya mula magira, lau manguhumi halak na manggulu, pakon na dok mate. Au persaya bani tondu na pasing, bani kuria persada na pasingin, parsauran sagala na mapasing, bani asasapan ni dosa, bani parponnya kula, pakon bani haguluan na sadokan ni dukahni. Amin. Doma itangar na siyam, hata ni naibata, domu hubani pandidion, jana doma homay saksyon na siyam hapor sayon tain, asesonari, balosi na siyam ma sukun-sukunon. Ipindo uhur na siamdo sonari, didion dakdanakon, hubagas na hinaporsayaon na siamay, ipindo uhur na siamdo, rado na siyam mamboban jana marsuru si dia hugareja, laho mangguruhon hata ni naibata, asegabe pagori na manggulu si dia, bani Tuhan Yesus Kristus, rado na siyam mangajari,
mamudahi pakon pauliulihon hapor sayaon nidak danakon, ase ibotoh anjaha iut konsidia hatani naibata, rado nasyam, bulat nihun nasyam do, mangondos kondak danakon hubani naibata, pakon mandalan kon pangakuan nasyamai, bulat ni uhur nasyam do, ase namarpadan do nasyam sonari pakon naibata, ilobe ni kuriaon, saya bujur manasyam mandalan konai. Anggo sonai didihita madak danakon, maronjolan hubani nahina porsayaon taai. Ham Andreas Rafael, Udi di maham hubagas goran ni naibata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui napas. Amin. Sai parorto naibata maham, humbani parmasuk nari hubagas harajoni, rosi sadokani dokahni. Amin.
Ham Solidio Jusano, Hudi di maham hubagas goran mi na ibata bapa, takon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui na pasing. Amin. Saya parot tunai batama, mbani parmasuk menari hubagas harajon, rosi sadokani doka. Amin. Ham El Queen Alodi, Hudi di maham hubagas goran ni na ibata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui na pasing. Amin. Saya parot tunai batamaham, membani parmas menari hubagas rajon ni, rosi sadokan ni doka. Amin. Mandoding mahita. Martonggo mahita. Ham Tuhan nebata Bapa nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Domayon dos kon hanami haganup dak danakon hubamu. Porsaya doha nami, doma ijalo ham sidia gabe anakmu, marhite pandidion napasingin.
ase masuk ia hubagas kuriamu, anjaha gabe pagori namanggolu, itanohon jana panian bani haguluhan nasadokan ni dokahni. Papasing jana pasu-pasu hama sidia ase manggolu, magodang anjaha matoras ibagas hapor sayaun hubamu. Maidop mauhurmu bani namatoras nidak danakon, pargogohi jana ajari hama sidia, manogu-nogu dak danakon hubamu, aserap sidia, parsimada bani harajaunmu. Amin. Hundul manasyam, tangaronta ting-ting. Salam mahubata haganop, kurianani hargane Tuhan ta Yesus Kristus, ijape nasyam mendihuti live streaming, kebaktianta, hanami makatahon, selamat beribadah mahubata. Majelis Padaskon, selamat ulang tahun, hubani nasyam nama ulang tahun, mulai tanggal 7 daskubani 10 Desember 2020, Bapak Donater Simanihuruk, Inang Desmarita Sipayung, Bapak Jan Piboy Girsang, Desapta Natalia Saragi, Inang Rosmawati Borupurba, Inang Rini Natalia Pakpahan, Ropindo Abadi Damanik, bani tanggal 8 Desember, Bapak Johannes Sinaga, Inang Dahlia Sinaga, tanggal 10 Desember, Bapak Bardani Saragih, Krisela Filincia Girsang, tanggal 10 Desember, Inang Roselinda Purba, Bapak Desbrianson Damanik, Hileri Deborah Purba, bani tanggal 10 Desember, Bapak Mula Girsang, Bapak Andreas Simarmata, Inang Ade Putriana Saragih, Gabriela Natali Ritonga, tanggal 12 Desember, Bapak Situa Gani Sipayung, Eiren Atela Saragih, bani tanggal 10 Desember. Selamat ulang tahun hubani nasyam, Tuhan Yesus memberkati. Boge kita, warta kegiatan di gereja ta bani saminggon, naparlobe aima ibadah live streaming, songon nasomal, tetap petong idalan kon hita ibadah live streaming ta, kebaktian sekolah minggu remaja, sekolah minggu, bahasa Simalungun, pakon bahasa Indonesia. Namang ihut par guru manak sihon songon nasomal, tetap di dalan kon hita setiap hari minggu, ipukah pukul 4 sore, ase ipaingat hita ni ombah ta, mandihuti marlajar sidi. Namang ihut songon nadop ididah kita, adong 4 keluarga ta, humbani kuriata, namamboan dakdanak, ipadidi bani sadarion, hanami makatahon humbani majelis, selamat mahubani nasyam, tonggohon hita, aseni ombah nadop yondoskon hubani Tuhan, marbagal ibagas Tuhan, janah nasyam homa ibagas nasehat, pabagal-bagal hon, niombah nadop yondoskon hita hubani Tuhan. Barita pusok niuhur, doma marujung goluh, Bapak Neri Saragih, orang tuani Bapak Alboin Saragih, sektor Sada Jerusalem, bani hari Kamis 10 Desember 2020, rumah duka Jalan Gereja nomor 35, Tangkahan Baru, Kecamatan Namorambe, acara adat penguburan doma idalan kombani tanggal 12 Desember 2020. Napaduahon Bapak Herman Damanik, orang tuani Bapak Hengki Damanik, sektor Opat Galilea, bani hari Sabtu 12 Desember 2020, rumah duka di Desa Bandarbayu, Kotari, Serdang, Bedagai.
Napatuluhon Ibu Asmina Karo-Karo, inang mertuani Humbani Afrianto Damanik, Sektor Sada, Bani Hari Sabtu 12 Desember 2020, Rumah Duka Gunung Sitember, Dairi. Tonggon hita ase keluarga Podas Tarapo. Kewajiban akhir tahun. Lang pika dokah nari bargatih matahun janah masuk kota matahun 2020 sada. Hanami Humbani PHMJ Mangindo Hubata, atap adong nalape membayar kewajiban ta, termasuk mai persembahan bulanan. Galangan pertonggoan, galangan kebaktian, minggu, atap adong persembahan hudiakone sosial, marhite tong ting-tingon iojur hanami nasyam, ase bere hita ma kewajiban ta. Boy bere yondoskon hita Hubani Bendahara Kuria, atap Hubani Bendahara Sektor, ase ipadas Hubani Bendahara Kuriata. Gerakan pembaca Alkitab Guria GKPS Padang Bulan. Songon hasil sinodeta bani tanggal 6 Desember 2020 na lewat, iteruskan hitama tetap gerakan membaca Alkitab. Aima membaca Haganup isini Alkitab dalam ibagas setahun. Ulah kota mause bani sada Januari 2020 sada, membaca Hubani Musa, das Hubani Pangukapon. Halaniai pangindohanami Hubani Nasyam, nadop salose membaca Musa das Hubani Pangukapon. Si holdo bereoni kuriain piagam penghargaan sertifikat. Halaniai patugah Nasyam Hubani PHMJ aseboi ibain sertifikat Hubani anggota kuriata nadop membaca Alkitab Humbani kejadian das Hubani Pangukapon. Natal sekolah minggu. Bani Minggu 20 Desember 2020 ilaksanahon do Natal sekolah minggu kuriaon secara online melalui YouTube, Facebook GKPS Padang Bulan ipukah pukul 14 WIB. Domu hujai ibadah sekolah minggu bani tanggal 20 Desember 2020 na biasa ipukah pukul 8:30 lang adong idalankon halani ipasada pakon Natal ni sekolah minggu. Jadwal kegiatan tak naparlobe bani tanggal 24 Desember 2020 Natal gabungan Bapak, Inang, Pemuda, Lansia dan Naomi secara live aima pukul 10 siang WIB. Bani tanggal 25 Desember 2020 pesta Natal ipukah pukul 10 WIB aima marhite live streaming. Bani tanggal 26 Desember pesta Natal minggu tuntunan ibadah mandiri di rumah tabei. Holi iserahkon holi dongdo tertib acara hubata marsada-sada. Bani tanggal 31 Desember 2020 pertonggoan ujung tahun ipukah pukul 10 siang 30 WIB marhitei live streaming. Napar pudi sada Januari 2020 sada ibadah tahun baru 2020 sada pukul 10 WIB marhitei live streaming. Awas COVID 10 siang. Bani grafik na idah kita, jumlah kasus bani saminggu terakhir di Sumatera Utara bertambah do 582 halak, kira-kira 83 halak per hari. Total kasus positif aima 16.506 halak. Di Kota Medan, jumlah kasus saminggu na terakhir 170 siah halak, rata-rata 26 per hari. Total kasus positif 8.000 halak. Halani tambah do na positif COVID-10 siah khusus di Kota Medan, ipangindo hubata Haganup, ase semakin waspada, tetap kita mandihuti petunjuk pemerintah, anggo perlu tumang hita huluar, ase memakai masker, menjaga jarak, hubani hasoman, jangan sering memburuhi tangan, memakai sabun atau hand sanitizer. Naparpudi sahali, ipangindo hanami anggodong, ini dah nasyam, bani ting-ting parduiton, dong nahurang, ase ipatugah nasyam hubani PHMJ, ase boy iperbaiki hanami. Terima kasih ma, Tuhan Yesus memberkati, pasada hita hurta, martonggo hita. Iulakon hanami, padaskon dia tetupa hubamu bapa, halani, ibotoh ididah,
ialami hanami, na tongtong doham makasomani hanami dasku bani sadarion. Terima kasih Tuhan, marhitai kesehatan ni akula, jorgit hanami, boy hanami ibagas na jorgit mandihuti live streaming bani sadarion, boy hanami mangidah niombah ni kuriain, opat halak yondos kon hubamu bani sadarion, janah iboge hanami orang tua ni sedea marpadan do hubamu, hubani padan nadop ipada sedea hubamu Tuhan, ilobe-lobe ni kuria. Bapa ibagas Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, piga-piga kuriamu iga KPS padang bulan, nai bereham pasu-pasu tambah ni umur hubani sedea, bani samingguon. Bapa, mangelek kanami hubamu, ase hamma mamasu-masu sedea, bani goluh ni sedea, secara khusus mangelek kanami hubamu, ase panandaan pakon hapor sayon ni sedea hubamu ham Tuhan Yesus, terus tambah marbagal, gabe pasu-pasu sedea Tuhan, ike keluarga, sonai iparhorjaan, pakon pelayanan ni sedea, itongah-tongah ni goluh, nai bereham hubani sedea, urupiham sedea Tuhan, ibagas mandala ni goluh, asih sedea tong-tong marpangun sandean pitah hubamu. Terima kasih Bapa, yondoskon hanami, nyombah ni kuriamu, nadop terdiri bani sadarion, mangelek kanami hubamu Bapa, asih hamma mengurupi orang tua, ibagas mengajar sedea marhitai hatamu, asih orang tua gabesi usihon hubani niombah, nai titip kam hubani sedea, mangelek kanami hubamu Bapa, asih niombaon, marbagal ibagas nadear, janah hapor seon ni sedea homa, boy bertumbuh, ibagas pengajarion ni orang tua pakon melalui gereja Tuhan. Pasu-pasuham orang tua nadop membawa nyombah ni bani sadarion, ibagas horjani sedea, bereham kesehatan kekuatan hubani sedea, atap adong holi tanda malas nihur ni sedea, ibaen sedea kebaktian ucapan syukur hubamu, mangelek kanami asih haganup ibagas nadear, sehat sedea ibagas malas nihur, onma elek-elek nami Tuhan, ibagas terima kasih kubamu, marhite pandidion sadarion. Yondoskon hanami hubamu Bapa, haganup rencana kegiatan di gereja ibagas samingguon. Yondoskon hanami haganup in hubamu, halani ibotoh kanami, galek do hanami, anggolang hambas tu huben nami, langdong gogoh nami Tuhan. Halaniai pasu-pasuham majelis, pasu-pasuham pengurus seksi Tuhan, pasu-pasuham haganup hanami, ibagas makobaskon horja na itodoh kam huben nami, urupiham hanami Tuhan, bereham hagogohon huben nami, bereham kesehatan huben nami, asih haganup boy dear i horjaon hanami. Secara khusus Tuhan, itonggaon hanami piga-piga keluarga na ibagas pusok niuhur, aima keluarga Bapa Alboin Saragih, pakon Bapa Hengki Damanik, pakon Bapa Aprianto Damanik, ija sedea doma itadikon hinaholongan ni sedea, yondoskon hanami sedea hubamu Tuhan, asih hamma mengapoh sedea keluarga na itadikon, hamma memberi gogoh hubani sedea, asih sedea tetap ibagas hapersayaon, agepe situasi ibagas pusok niuhur sedea, persaya dohanami, hamma na terus nabastu hubani hasoman nami, na ibagas pusokan uhur Tuhan. Songonai homa Bapa, yondoskon hanami, haganup kuriamu Tuhan, ibagas haganup gulumit ni goluh nami, ibotoh kanami, langdong hanami, langdong menghadapi pargumulan, parutolon, mungkin adong hangalutan dihadapi hanami. Halaniai Tuhan, ijape kuriamu sonari mandihuti live streaming on, ahape pergumulan hangalutan na sedang ihadapi, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah haganup Tuhan na ihadapi hanami,
ajari ham hanami Tuhan, ase tongtong hanami marpangun sandean pitah kubamu, urupi ham Tuhan ase kuriamu, ijape hanami sonari mandihuti live streaming on, ase haganup kanami, tetap manjolom hatamu, halani hatamu do hata hagoluhan, namambain hanami boy margogoh mandalani situasi pandemi COVID-19 siahon. Songonai homa Bapa, secara khusus tonggon hanami Natal sekolah minggu bani tanggal 20-on. Ase hama bastu, hama mengurupi hanami, pakon 3 jadwal nadop ibasahon hanami. Haganup in pitah yondoskon hanami hubamu Bapa. Bapa, ibagas Tuhan Yesus, terima kasih hubani haganup Tuhan kuriamu nadop mambere tanda malas nihur ni sedea hubamu marhite persembahan bulanan yondoskon hanami Tuhan ase hanami pe nalape Tuhan membere persembahan bulanan nami ase ojur ham uhur nami Tuhan halani on masada tanggung jawab nami sebagai anggota kuria tandani hanami sebagai bahagian anggota GKPS Padang Bulan pita hama mengojur uhur ni sedea marsada-sada. Terima kasih kubamu Bapa haganupin pita yondoskon hanami hubamu mengelek kanami Tuhan ibaga situasi pandemi COVID-19 siah data pataridah kon Tuhan tetap dotong martambah bilangan nina positif COVID-19 siah halaniai mengelek kanami hubamu hubani hasoman nami nasonari sedang terbaring di rumah sakit yondoskon hanami sedea hubamu aji sedea tetap semangat janah tetap merpangarapan hubamu urupi ham hanami na boy jorgit sonari boy manonggohon sedea boy pakai ham hanami gabe alatmu Tuhan boy patuguhkon sedea ibagas situasi na sedang yop nami sedea di rumah sakit yondoskon hanami Tuhan haganup tenaga medis ase hama memberi kesehatan kekuatan ibagas makorjahon horjani sedea. Terima kasih mahubamu Bapa yondoskon hanami piga-piga kuriamu na ibagas pemulihan age pelang secara sempurna disebutkan hanami mulai hubani Bapa situa Jack Siner Damanik Bapa situa RH Tarihoran inang nyonya situa Jainal Haloho inang nyonya Jaburdin Sinaga inang penginjil nami Sortauli Boru Sinaga pakon nalang isubutkan nami marsada-sada atap sedia sonari na terbaring di rumah sakit Tuhan pakon haganup hanami nasonari ibagas pemulihan naman dihuti live streaming on ibagas Tuhan Yesus mengelek kanami hubamu pataridah kon hama kuasamu Tuhan mujizatmu hubani sedia marhite tambar jolom ham sedia marsada-sada ase sedia boi pulih Tuhan. Terima kasih kubamu Bapa songonai hona tokin nari si ol hanami memboge hatamu ase hamma mengurupi pendeta nami tonimuna pasing mangajari ibagas padaskon hatamu huben nami hubani kuriamu ase tambah merbagal hapor sayon nami. Terima kasih Bapa ibagas gorani Tuhan Yesus kanami doma martonggo. Amin.
Hita haganupan kuryani Tuhan, sihol matangaronta ambilan hatani Tuhan, halaniai dear pasirsir hita uhurta, marhite doding haleluya nomor 467 ayat sada tambah tolu. Marhabiaran tong-tong hubamu, makasih holhon hasitonganmu, nama kargahon pamilihonmu, Indo naboy das sudolokmu, dodingkon hita ayat na patoluhon. Damin ini batana mengatasi haganup paruhuron. In manaman ramot kon uhur apa pikiran nasyam. Ibagas Kristus Yesus Tuhan tain. Amin. Saloma bata ganupan nasyam nahinaholongan ni Tuhan. Secara khusus kuria GKPS Padang Bulan narosi sonari. Bani nai masuki hita at pen na patuluhon. Totap ope satia nasyam. Beribadah marhite live streaming. Hun GKPS Padang Bulan. Sonai age nasyam haganupan. Na mandihuti ibadahon. Hata ni naibata nagabi ambilan bani minggu at penna patuluhon. Tersurat bani sada Tesalonika bindu 5 ayat 10 das subani ayat 24. Sonon ma ia tahun. Hata si paingat apa tabi. Tong-tong mana siam marmalas niuhur. Totap martonggo. Martarima kasih pasal haganup. Aindo na pinindo ni naibata humbani nasyam. Marhite Yesus Kristus. Ulang ma ito pinasyam tonduin.
Ulang marhapung niuhur pasal panjahayon. Tapi uji nasyam mahaganup, jolom nasyam namadir. Anjaha simbili nasyam masagala masam ni nama sambor. Naibata si perdamiin mambahen tang paksing nasyam, anjaha iya manramot kontondui, uhur apa daging nasyam, ase pasing seng panurakon bani parohni Tuhan ta Yesus Kristus. Hatengeran nyuhur doia namandilo nasyam anjaha pasauton nidoin si barjaima dasni. Hita ganupan na hinargan ni Tuhan, bani ambilan at pen na parlobe, na tersurat bani pasalmen 24 ayat 7 das subani 10. Ipasirsir hita do dirita, marhite na mambuha uhurta. Nini bani pasalmen 24 ay, tarakat manasyam alelaban na basaya. Ay siol masuk rajat. Teks ay siol makatahon mangojur mandilo haganupala na persaya. Asera mambuha uhurni, dirini, pikirani, halani siol masuk Jahoba. Membuka hati adalah persiapan kita pada Advent yang pertama. Bani Advent na paduahon, hata ni bata pasal men 85 ayat sia sampai 14. Ijai yon dolhon, sai tangi honon kudo atap ahan nahi natahon ni Jahoba. Pen paduahon ipangindo dohu bata asera mambuha pinggolta, mambuha panangarta, bani hata nasihol ia tahon Jahoba. Hita ganupan idah kita tahapan niai. Paharan na parlubi maningon ipersiap kon hita bani na masuki hita Advent minggu-minggu Advent adalah membuka hati. Halani ahapen ini anggolang ibuka hita uhurta, maka apapun firman Tuhan tidak akan kita dengar. Seng anjai tangion halak kata nene bata anggolang ibuka uhurni. Jana hita haganupan. Buah ni na ibuka hita uhurta. Narahita manangihon hata ni naibata. Ipatugah bani teks ni ambilan tahun. Bani na imasuki hita apen na patoluhon. Itu akan melahirkan malas nyuhur.
Orang yang mau membuka hatinya, mau mendengar firman Tuhan, maka itu akan menggerakkan orang yang percaya. Ase malas niuhur. Adong tolu pahara, nabui jupahita, bani ayat saplonom saplipi itu dasubani ayat saplualu nini sonon. Tong marmalas niuhur, martonggo, martarima kasih pasal haganup. Marmalas niuhur, martonggo, martarima kasih pasal haganup. Tolu paharaon Bapa Inang hanya bisa kita lakukan kalau kita membuka hati, kalau kita mau mendengar firman Tuhan, aidona manggerakon hita ase tong marmalas niuhur, tong martonggo, tong martarima kasih pasal haganup. Itu yang membuat kita bisa bersukacita. Janah persoalan marmalas niuhur on gati gabe persoalan ibagas dirita. Adong sada ambilan na itangar hanamin ini sonon isukun. Kapan terakhir sekali Bapak Ibu bersukacita? Kapan terakhir sekali jemaat Tuhan tersenyum? Hal ini memang tersenyum dalam kondisi sonari borado. Bersukacita dalam kondisi sekarang sangat sulit. Laku botoh nasiam napadidion. Marmalas niuhur don nasiam dengan model pandidion nasonon. Atap hurang do malas niuhur. Hal ini pasti banyak keterbatasan tene. Teknis nipe dokah. Terpaksa ganti sarung tangan, ya kan, protokol kesehatan. Mungkin lang pigi homa mambain acara mengotang tondong ni tulang ni makelan yang buruni, karena kondisi ini. Dalam semua segi kehidupan ta, adong penurunan malas nihurta. Age soal ekonomi pe. Age soal keuangan baik gereja, age keuangan GKPSP, hampir hanya mencapai 50-60%. Tapi hita haganupan, halak namar malas nyuhur, aido halak nama ngasup martonggo, halak nama ngasup martonggo, aido halak nama ngasup martarima kasih pasal haganup. Anggo dalam bahasa Indonesia pasal ai disebut dalam segala hal. Bukan untuk segala hal. Orang yang percaya harus mampu berterima kasih, bersukacita dalam segala hal, bukan untuk segala hal. Seng pala hita martarima kasih halani kopi ton namason. Tidak. Kita tidak berterima kasih untuk itu. Seng martarima kasih ta bani
kemerosotan ekonomi secara global. Pastilang martarima kasih kita pasalai. Doma pastilang martarima kasih kita untuk banyak hal yang terganggu dalam kehidupan kita. Pasti do, lang martarima kasih kita untuk kai. Tetapi teks ni yang bilang tahun maka tahun, janganlah perkara dalam hidup kita ini, segala perkara dalam hidup kita ini yang sering berubah-ubah, itu menjadi alasan kita untuk bersukacita. Tetapi ya tahun, dalam segala perkara dalam hidup kita, kita harus mampu bersukacita. Dalam segala perkara hidup kita, kita harus mampu martarima kasih marulup-ulup. Masih halani anggo halani sesuatu dohita bui marulup-ulup, halani sesuatu dohita mampu martarima kasih, maka hidup kita ini pasti lebih banyak tidak berterima kasih daripada berterima kasih. Halani tidak ada kepuasan yang sempurna. Bahkan ini sastrawan, kepuasan itu tidak bertepi. Lang nyarusan ija tepi ini kepuasan ai. Ibarat mediaon, ija do kepuasan batas ni. Tidak ada tepinya. Tidak ada batasannya. Doma dapoton siolon. Doma dapotai siol naijayai. Semua kepuasan itu unlimited. Tidak ada batasnya. Halanyai orang yang telah membuka hati, orang yang telah mendengar firman Tuhan akan digerakkan oleh tonduina pasing. Ulang ma ito pinasyam tonduin. Kita digerakkan oleh itu. Tondui nadop iberenai batahu bata. Sehingga di dalam segala perkara, segala situasi nigoluta, kita mangasup, mampu martarima kasih bani haganup. Kuria nahinargani Tuhan ta, secara khusus bani kondisi sonarion, orang butuh jaminan. Atap hujape hitalau perlu ada jaminan. Makanya golau habang ipareksa dulu be, rapid test nih. Kenapa? Supaya ada jaminan penumpang tidak sedang terpapar COVID-19. Atap hujape hita. Sekarang orang kenyamanan beribadah, manombah naibata. AGP secara perduniaon mungkin itu tidak akan mereka ketemukan. Senganjai jupa si dia jaminan keselamatan beribadah hubani naibata. AGP secara konteks politik, kekaisaran Romawi membebaskan orang untuk beribadah. Tapi real kehidupan bermasyarakat, mereka mendapat tantangan humbani masyarakat di sekitar si dia.
Untuk itu perlu ada jaminan bani sedia. Legani ojur-ojur ase marmalas niur, martonggo marterima kasih. Nini bani ayat 20. Naibata si pardamein ma mambahen tang pasing nasyam anjaha ia maman ramot kon tondui uhur apa daging nasyam. Pakon ayat 24. Hatengeran nyuhur doia namandilo nasyam anjaha pausau tonni doin. Adong tolu jaminan. Jaminan naibere naibata nagabe hatengeran nyuhur tai. Jana jaminan nai ipukah marhite hal na esensi bani kehidupan ni anak na persaya. Iramot kondo tondui. Aido esensi natang si perlunan bata. Anggo bani teks ni Alkitab na legan makatahon. Galek doang go daging, tapi margogoh doang go tondui. Tondui aido na iramot kon nai bata. Halaniai do kekuatan ta selaku halana persaya. Sehingga mampu marmalas niuhur martonggo martarima kasih age pesonaha kondisi ni parguluhon ta. Iramot kondo tonduita. Allah itu memelihara kekuatan kita. Aima tonduta. Dop kosiain ini. Iramot kondo uhurta. Parpudi donini dagingta. Secara perdagingon halak Kristen na Tesalonika oke bisa menderita. Secara perdagingon kita halak Kristen oke. Ada banyak persoalan yang kita hadapi. Tapi seng ai parhara natang si bagalan. Allah telah membackup roh kita. Allah telah membackup hati kita. Dan itu akan menguatkan kita. AGP, aha naroh, aha penderitaan, nabui, mambain, buritan akulata. Jana ai duha porsayaon ta age bani pandemi COVID-19 siaon, yang di Eropa sedang memasuki gelombang kedua dan mungkin kita juga sedang akan memasuki gelombang kedua yang lebih parah, lebih luar biasa. AGP adong berita malas niuhur. Vaksin itu sudah ada walaupun belum cukup. Kopi tai boy menghantam akulat tabapenang hita ganupa. Dan itu bisa menyurutkan sukacita kita. Boy. Tapi doma ibe kap naibata haguguhon ta ay matundui pakon uhurta. Sehingga atapaha penamasa batta. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, maka kita akan selalu dimampukan
marmalas nyuhur, martonggo, martarima kasih, pasal hagan. Nasiam, naduk padidihon, maaf, hubani nasiam kuria, naman dihuti ibadah secara live streaming on mungkin lang bui, ididah nasiam, bohi nisidia, orang tua, nadop, ibagas hapor sayaon, mamboban nyom bahai, hubani nai bata. Atap nasaw nahapi. Pos uhur nasyam. Iramot kon Tuhan nai batado tondui nasyam. Uhur nasyam. Nalaho manramot kon. Mamudahi. Mangajar-ajari. Pagodang-godang kon nyombahin. AGP sonon situasi sonari. Persaya duhita. Martanggung jawab donai bata. Marhitin nasiam orang tuani. Nalaho manramot kon nyombah nadop yondos kon bani nasiam. Ase ulang murung malas nyuhur nasiam ten. Jangan berkurang sukacita kita padidihun bani kondisi COVID-19 siau. Jangan. Tapi halali domai pargugui Tuhan, tondu nasiam, uhur nasiam, age daging nasiam, hatengeran du ia ma nagabe sumber alasan bata nalaho mamuji gorani. Hanya Yesus alasan kita untuk bisa bersuka cita. Doma iberehon dirini. Siol tubuh holi ia nalau paluakon hita. Dia telah memberikan dirinya. Dan hanya itu alasan bata nalaho martarima kasih hubani Tuhan. Selamat, berbahagia mabata, marmalas niuhur, martonggo, martarima kasih pasal haganuk, age ibagas situasi na luar biasa on, na idopakon hita, sehari-hari, persaya hita, sukacita kita, bukan bersumber dari luar diri kita, tapi sukacita kita sudah ada di dalam diri kita. Jana siol jaloon taholi marite pesta perdingatan partubuni. Dan juga sukacita yang paling luar biasa adalah ketika kita menanti kedatangan Yesus kembali untuk membawa kita duduk bersama dengan Allah Bapa di surga. Amin. Martonggo mahita. Oton duina pasing, ajari ham hanami mangarusi hatamu, janah pargogoi ham hanami Tuhan, maka guluhkon hatamuin, bani guluh nami siganupari. Totap, gabi pribadi, na totap marmalas niuhur, martonggo, martarima kasih hanami, pasal haganup. Ulang namasa idunion, namasa bani diri nami, mambahen muru malas nyuhur nami. Halani dong doham, Yesus Kristus, arta siharganan, nado paluakon hanami, humbani dosa apa hamatian. Terima kasih Bapa. Ibagas Kristus Yesus. Amin.
Kuria na hinarga ni Tuhan ta, na siyam, na beribadah i rumah. Paima yondos konhita galangan ta, jaloon tamahata ni nebatana gabi onjolan batalaho manggalang. Natar surat bani Pasalmen 50 ayat 20. Ise na manggalang kon bagal nyuhur, aido na pasangap konaw. Anja ise na mardalan ibaga sapitoron, hubani do patalaronku hatuaonku. Sonari, ondos kon hitama galanganta. Sai saksi on mahatani bailala magoi patudu kumarosuni semalu aganupi sai sondang gonoloni das baya golapani Riap ma hita jongjong, martonggo mahita mangondoson galanganta hubani Tuhan nai batata. Ibagas uhur nama terima kasih rodohanami marsomba hubamu Tuhan, irik padaskon galangan bagal nyuhur nami hubamu. Hidup ma uhurmu Tuhan, jalo hammahanami riap apakon galangan namion. Sailambin pasu hamma homaguluh nami, sonai age gogoh nami, lahom mangirik konham. Pinuji ma guranmu, pasu hamma kuriamu, ijabi pe marianan, sonai age bangsa pakon negara nami, bani bui tantangan, apa hama holon nai dopak kon hanami. Urupi, janah pasu hamma hanami ale Tuhan. Jalo hamma, tonggo panginduan namion, nai padas hanami, ibagas Tuhan Yesus Kristus, si palua hanami. Amen bamu sadokani dokahni awon o Yesus Tuhan kini. Tuhan
Bapa nami na inaguri atas, say napapasing maguranmu, say roh maharajaunmu, say saud maharo suniurmu inaguri tongahon songon na inaguri atas. Beri hamaban nami sadarun haguluan ari-ari, sa pamadosa nami, songon panasap nami, bani dosa ni hasoman, namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bobayham hupar lajuan, paluham mahanami, humbani pangagu. Lahumana siam, jana ulang masurut ringgas nuhun siam, hisahma ibagas tondui, sir-sirma membalosi Tuhanin. Ipasu-pasu, anjaha iparorot Tuhan nai bata maham, isondangkon Tuhan nai bata mabuhini hubamu, jana maidop mauhurni mangidaham. Idopakon Tuhan nai bata mabuhini hubamu, jana ipasorap madamini, bani tonduimu. Amin. Somaniham Rosi bohita pajupa Kristus mamam beretua Nai bata maka somaniham Sai horas maham sai horas Pajupa sai horas maham sai horas Hita ganupan, terima kasih atau nita ubani Tuhan, halani boy torsa dear jure, mardalan ibadahta, sonai haganupan fasilitas pendukung untuk ibadah live streaming on ipasu-pasu Tuhan, sendo harma,
persauranta pakon Tuhan ibagas ibadah tahun patubuhkon malas nyuhur nabagal. Selamat apen na patuluhon mabata, janah selamat berjumpa kembali. Bani ibadah na mangihut, na isiarhon homa secara langsung, hun gedung GKPS Padang Bulan. Tuhan Yesus mamasu-masu hita haganupan. Salam, salam, salam.